أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الحمد لله شارع الضلال وشارع الحرام والحلال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wassang litiwan puji pa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawati wan salam pa Nabi Nato Muhammad alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah yari ni sab kita nabihaon na hinumpong adlaw ini aming programa sin ad-da'watus salafiyah, programa sin Ma'had Moro al-Islami. Apagkuhanan sin modernong kalasahan Fadilatul Sheikh Muhaymin Shakili. So inshallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko biya ni microphone hang magdilga to lecture. Yung topic niya al-amana. ويندعوين إن كان فضيلة الشيخ بشير سعيد جوان فليتفضل فضيلته مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mula-mula sanggit iman puji pamacat simating Allah Tuhan na patut pujihun pagtagipunan, pagsukulan, pangayuan, pagnadalan, kabukaan, pagpatiliwunan, pagsumbayan, min magsumbay suway tujufallahu ta'ala, pagtawakkalan, yung mga parkala ini ibadat, ini hak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di nga sawab yan ni siyusunin nga mga manusia pia tudyo niya in parkala iyad tumat to pa pia panjari sinallahu ta'ala unar to nakapagsakuto siya. Iwan salawat salam mapamuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin tiyok balance nallahu subhanahu wa ta'ala sin Quran mahinang nato
lang tabihan, amuin padduman, suntuan, tujo papag-akama. Iwanin siya kahinapusan nabi. Dahil nga sabab yan. Siyusimano siya amuin himinang sinsyara, mapuas sinsyara sin rasul. Iwan piagbin niya, pamaitain niya, papaakaroon ng mga kasabatan niya muna wala siya nagparat siya at pagkahinapusan at tawakan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwan na mga kasabatan, amuin na ng iwan si Rasul sallallahu alaihi wasallam nagundang panon, kakabuhi niya, na inang sabab tiranan si maplaginaram Islam. Iwan na isiyusyure nga mga umat na ina, kirjaman masi-masi naman ang gakayong kung masunod si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan pawining kahalan. Alhamdulillah mga kiulungan sinallahu ta'ala, inisat kita nubiyaon kapag himatungan na magpatumtum karna in kita ni manusia magkalupa. Patumtumun na mo, ingin hawaran na mo, lapay na yung kamo, sin sa laggo-laggo parkala, tiyanggong sinbang sa manusia. Panagnanin parkala ini, kiyadto sinallahu subhanahu wa ta'ala, hapitong lapis langit, iwan sin lupa, iwan na sin kabudburan niya, wala sila timayma. Haparman sinallahu ta'ala, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna ay yahmilnaha. Imaksud sin arab na rendi, upama kundi mga mag-usaha, amuin imyanin Allah ta'ala ha mga bud, iwan na sin pitong lapis langit, iwan sin lupa, bang sila kumawa sin usaha ini, hitunay nila marayaw, yani amin amanat pagyanon, bang nila kawaon taymaon, sumakawain mga sila, tiukbalan panagnan sinallahu ta'ala, wala sila timayma, faabay na, sumakawa bukun in pag ayan nila abaray dito, amin pagmari nila, wala sila timayma, kana sin pagmasukal, atawa kan aun pagkatakabul, atawa kan amuin dukal nila, aun dukal, aun pagmasukal, sin wala nila panaymai. Biyasin pag aba, atawa kan pagtangkirim, sin iblis, harakan sinallahu ta'ala hamukayat, law niya usjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara. In pag-aba rin dito, bukong biyasin aba, sin mga sila, tiukbalan sin amanat, pitong lapis lupa, iwan silang itiwan sin kabudburan. Ang pain pag-aba sin iblis, na aun siya takabbur. Aun takabbur, ang kanasalian at sinallahu ta'ala. Sa in pagmari sin pitong lapis langit iwan sin lupa, kaamanat ini, bukon bimana di sila tumayma, wala sila hinihinang. Pintanda niya, hinihinang sila. Hinihinang sila, nanunumtum sila fa Allahu ta'ala. Amura kumanin namun amanat sa lagu-lagu, biya na sindaakan sinallahu ta'ala, sabab lang ten amanat din nilang ni Abdullah ibn Abbas, amunayin pagyan al-fara'id. Hakaymanan beta niya, ramik yan lang niya amunayin pa, magtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani amin katan, kawajib-wajiban kafardu-farduan. In maksud, himinang kita sindia akan sinallahu ta'ala, lumayo sinliangan. Wala man timayma, in mga sila ini, misan pabiyat wala sila timayma, sa masi-masi sila nanunutong fa Allah ta'ala. Intanda na siya but sinallahu ta'ala. Sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. In mga sila ini, pitong lapis lang itiwan sin lupa, nanunungtong na fa Allah subhanahu wa ta'ala. At misan pa wala sila timayma sinimanat, masi-masi sila nagtatagifon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-uus isuin timayma sinamanat ini, amuna in manusia, apo na to Adam alayhi salam. Nasabot at tafsir Ibn Kathir, iyasuusa sinallahu ta'ala, ya Adam tumayma ko sinamanat ini, lang sinadam ya Allah ninamanat yan. Inamanat ini lang sinallahu ta'ala, bang musya hinangun parayaun, hitunay musya hatiyak-tiyak tagmustahak ka niya, tumbasan ko sinallahu ta'ala. Sabang hiyayanat mo, wala mo siya tiyunay, wala mo piyarayaw, wala mo piyatudyo matupatag mustahak ka niya, siksaon ko sinallahu ta'ala.
tema sin Adam alaihissalam. Washfaqna minha wa hamalaha al-insan. Tianggong dia sin manusia. Sumakawa insipat sin dima ini amin manusia kana zaluman jahula. Zaluman jahula. Aminin pasawaon tayong taon nagtayma sin amanat. Long tayo amanat amunain mga kapardo-fardoan kataan. Hindi sipat sin Allah Ta'ala intimayma sin amanat amin manusia kana zaluman jahula. Inmaksud na rin dito, nakaanya panagdantap silang tain Adam alaihissalam, naan niya yan ang ginawaran niya, sabab nalawang siya narasa sin sasatsin Iblis. Sumakawa di anak ka po Adam, timampal in pagyanong kawalim nila, iwan kajahula nila. Juhala. Bang tamaan na ni pagyanong valuman, di nga kalima dhulmun. Literary meaning, pagyanong siya tigidlom. Tigidlom. Biya, sinlang si mga lang na sin mga syair, magsasair leon, law niya al-ilmu nurun wa jahlu dhulmun. In ilmu sahaya, in kaawam, katigidluman. Dendi in ma'na sin dhulmun dendi, law niya wad'u shay'in fi ghairi mawdi'ihi. Hibutang sinhamuk tao, atawakan hibutang mo in uno-uno na parkala, maun pabukun amo, bukun tagmustahak kanya. Inyad to pagyanon siya dhulmun, lang sin bahasa sino pag-anyaya. Dahil nga sababin lang si mga ulama, yang kasimu ilas talata, na bahagi siya nagtubahagi. Ika isa, law niya wala ma'abdu nafsahu bishit. Anyayahon sinambuk ipon, ingin hawaran niya, dahon niya magsyirik. Hati niya imaksud magsyirik, inambuk mano siya. Law sin kato magsakuto. Biya din in kahantang. In kahantang niya sin pagsakuto sin mano siya, in hak sin Allah subhanahu wa ta'ala, patudyohon sin mano siya, madto papya panjari sin Allah ta'ala. Dahil nga mga pagyanong ibadat, atin niya pagtag-ipon, in patut pagtag-iponan Allah subhanahu wa ta'ala. Naring nga sabab sin kaawam isabsin kita ni umano siya, amun nasabot lang niya jahula, in pangannal na to, in kapatut da sinallahu ta'ala, amurain magtag-ipon kolong niya, sumambahayan ka, magpuasa ka, maghaji ka, amuratin kapatut sinallahu ta'ala, hapamahamsin kamatawran sin mga manusia. Sumakawa bukun bihadto sadya mga kiaulungan sinallahu ta'ala. Dahil nga mga parbahagyan sin ibadat, lang ta amo na in bihadto, himinang ka sin magsambahayang, magpuasa, magjakat, maghajiwan na sin kayawanan tibayhuan niya. Aon pa rin ha mga rikayngatan si manusya, biya na sin mga law ni addabah, bagsumbay, pagsumbay bukun tudyo fallahu ta'ala. Wan nadar, iwan sin magtungga, wal halap, iwan sin mga sumapa. Aon waktu sumapain manusya pakabudburan. Aon manusya tumungga in manusya kanda apo niya. Kansiyo na indeng ha mga miyumulya nila piya panjari sinallahu ta'ala. Iwan sin raja, paghuwat-huwat, aun wakti manusya, manghuwat-huwat papagkahina manusya. In mga ini, maniyo-tiyo lang tasuko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, bang pialing sin manusya, biutang niya in suko sin Allah ta'ala, matupapyapan jari, bunar to nag-anyaya siya. Ianyaya niya in maksud bukun, patut pamano siya, biatang niya matupamano siya, inyon kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin mga nasabot tayad to, ar-raja, paghuwat-huwat. Aun waktu imyan ni manusya, di nga mga kaawam sin kita, amuin, di nga mga sirik siwi-siwi, banglong niya bukun, imyan di sabing tao, bang bukun kabayan sin Allah ta'ala, iwan kabayani kuhan yan to, inatulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam di makadari. Long si Rasulullah takulan na, Masya Allah, law sya Allahu, wa sya fulan. Atin niya, bang bukun kabayan sin Allah ta'ala, iwan, kabayani kuhan niya. Di nga sawab siya sinambuk kuruf na pinay makna. Iyangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam.
So mga along sinasul lakin na qulu ma law sya Allahu thumma sya fulan. Thumma ajin piag biddaan. In krakaw niya tuwa di manjari. Long sin rasul bang imian kawang bukun pagbaya sin Allah Ta'ala iwan sin pagbaya niya. In sa kaulaw lahi mumungan niya to. Wala kihatian sin manusia. In sa kaulaw lain na manusia. Yaw ang disab kapatut niya basin kapatut sin Allah Ta'ala magdihil kawas magdihil rijiki magdihil lang tabian kuso uno-uno nagkamumpata kawi sin manusia. Ang payat tutumtumun na to wayron magpakaril kamumpaatan ni Siyusu malayang kaninyan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumakawa bang on mahasil na to ka manusia inyan deng ha mga ibin sinallahu ta'ala atawakan deng ha mga sawab sa jabiyutang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Deng ha sabab ini kiyaw mga kiulungan sinallahu ta'ala. Bangin manusia pialing niya in parkala sinallahu ta'ala hak niya kiyad to pa manusia tartanto nakapagsakuto siya. Inya to deng ha mga pag-anyaya. Nabi iban sin mga tawakkal. Pagtawakkal. In tawakkal suway siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ko magtawakkal kansiyo at tawakan din ang mga piyapanjari sinallahu ta'ala. Bangimano siya nagtawakkal papiyapanjari sinallahu ta'ala. Damikyan siya kutuhan din Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat ting panagnaan pag-ianun pag-anyaya. Kikamaruan niya. Mga mano siya timay masin amanat. Amunayin pag-ianun long niya. Dhalama nafsahu. Anyayahun sinamukipun. Dala ma'abdu nafsahu bil ma'asi. Anyayahun sinamuok ipon in ginhawaran niya dahon niya magmaksiyat. In pangasuo, may ko piya panjari sinallahu ta'ala. Maksud maripawaw sin dunya. Matarang. Wa makhalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Piya panjari in maksud. Maksud piya panjari maguno magtag-ipon. Sumakawa dengdi yag kalupahan sin manusia in maksud piya panjari kani magtagipon iwan kya lupahan niya sin sila intimay masin amanat. Sila intimay masin amanat. Sa lagu-lagu amanat kya lupahan sin manusia amuna in hitunay in sambahayang. Mataod long tin amanat kapalo-paluan. Sa in manusia in maksud sin ginhawaran niya piya panjari sinallahu ta'ala, diyan niya sadya nagtugtog, kumaon, pag-uus, wayron na hinam. Uus, paupis, atawakan pakain-pakain na, tumulak. Unong na ninang si Mano siya, matug, kumaon, mag-usaha, sa dimisan laong, amuin matto sumudyod fallahu subhanahu wa ta'ala. Dumawa pen Mano siya, laong niya, mamarahin na sayan, amuin, magparayaw sin pangadatan, maman kita rin da mangmuno, di da manakaw, di da mangustawarta sin tao, mamarahin na saan laong niya hikasulta na palam sin so kamisan ko rin na magsambayan. Mga kiaulungan sinallahu ta'ala. In mga nagkasabot yat tumamuno manakaw, in mga tumungkar, adapon in tauri tumunay sin sambahayang, inyan maksiyat niya fallahu subhanahu wa ta'ala. Iyan niya na in ginhawaran niya. Tumtumun na to, in sudyod malago amanat atawakan malago tanda sinhambok ipon bangsa simudyod patag ipon anag amin takiponan niya amin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tumtumun na to in iblis la'natul alay ang buok da in sudyod daakan sinallahu ta'ala wala niya sudyod pa isa pagtaat kanadang bukun pa fallahu ta'ala lianat sa sinallahu ta'ala biadin na sa pamin manusia timanggong sinamanat pag-uus wala sin manusia tiyunay. Tumtumun na to mga kiaulungan sinallahu ta'ala. In sambahayang 5 wakto. Wayrun udur taymaun sin syara amin di nahikatunay malaingkan. Bang patungod pa mga sila kausukan. Bang saupama sila nakatug atawakan nakalupa. Amuratuin udur taymaun kanila. Sin syara bang nila kalupahanin sambayang di hikatunay. Hati niya nakatug kasi atawakan nakalupa siya. Adapunin babay lang tawang mga takay atawakan takanipas atawakan lamod na isab sila harwa parkala yato. Adapunin usog matarangkato di sab sila pagduhoon. Naray nga sabab yan sa lugay sin akkal sin manusia doon di manjari sin manusia pahil-pahilon in wakto sa mahayang.
Pangasuwa ang mga ulama, biyadiin na bahin sa bahayang sin mga tao, naghihinang, mas sa bahayang nila na in Maghrib iban sin asar, bapag mag-amot, atawa kaninduri man sin asal, mabot na pa Maghrib. Long sin mga ulama in mga bihad to, suway pagtawatan in kakahinang. Di mahinang sabab sin manu siya, di nahikatunay in amanat sa lago-lago. Amo na in sambahayang, di nga sabab sin kabisihan niya. Suway niya hitunay haunaw ning kahalan niya. Long sin manu siya, di ako maka-ail. Long sin manu siya, wayron tuwig, wayron long niya, lupahi pagtayamom, wayron deng ha mga long tatampat malano, atawakan, yari ako hatulakan, hatas jeep ako, wayron, di kumisan kay nga tamang hauning kiblat, di na ako tumunay sin sambayan. In mga udurlaturit tayo mo sin syarap. Sa lugay sin manu siya, makatumtum, makaingat sin simud na inwakto, suway niya hitunay in sambayang. Sabab bitan ko sinallahu ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Tunayan niyo indakan sinallahu ta'ala kanyo. Pag mabuka kamo, tunayan niyo, hariin din din kakausan niyo. Bitan din sab kita sindasun, itakillah haythu makunt. Yan, kabuka kaw, tunayan in amanat, tunayan indakan kay mo, hariin diin na in kahalan mo, haunaw nung kaw kimugdan, haunaw ning kiyaw-tangan mo. Mga kiyaulungan sinallahu ta'ala, amunyanin sa lagu-lagu amanat, subahi tunay sin manu siya, adik na lupa-lupahon. Namataod pa yung mga amanat, tungod hapag ibadat, subay hitunay sin manu siya. Bang in maksud kaniya pia panjari, suray niya hati yun in kamaksuran kaniya. Hikatulong tabihan, lang amunain, anyayahun sin hambuok manu siya, in ginhawaran niya, in maksud mangdahi siya pagkaimanan. Hati niya, manganya siya, parukain din kaniya. Biya na sin mga arta, biya na sin mga longta, mga mamumung, mamaka, amun biya, wayroon tao kaniya siya na inusog marayaw. Inyan din nga mga pag-anya, din nga mga zulmun, di kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sababin pag-anya hinang sinallahu subhanahu wa ta'ala, haantara tayo sintay mamutta. Iaram sinallahu ta'ala hakabuhi niya, hagin hawaran na in mag-anya ya. Dami kalong sinallahu ta'ala, hinang ko in pag-anya yan, haantara sin kamhudod. Amo hindi ka mo manjari, mangliulakan pa kanya. Tumtumun na ito mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. So paman niya lang ta, hambuk deng ha mga amanat, amuin hamas, lang tari na kita magpalayo, mon ko ha family mo. Hambuk deng ha mga amanat, hitunay sin maas pa anak, subay na hinduan sin pag-akama. Di niya makajari pasaran, in anak niya, in family niya, di na manjari pasaran, di na hinduan magsabahaya. Samura kumaning problema yayaon aun pagkabaakan ta family, anak in mag-iibadat, anak in takapanghati sa in maas wayroon. Na alhamdulillah magsukul in mga maas bang makabaak bihato. Makapuas kaw sin pangasuo kay mo adlaw akhir. Sabab in anak mo amanat kay mo, suway mo sila marayaw in pagda. Amin patudyo mo sila madto pagmaksud piya panjari kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mari kita lang tadeng ang mga mithal, sin parkala, sin pag-anya, sin manu siya, bang in manu siya, wala niya tunin amanat niya, matan, biya sa pamalong tatungod, amanat, hak sinallahu subhanahu wa ta'ala, biya na sin mga pagtag-ipon. Katunta rin ang mga pagsumbay. At zaman sin Bani Israel, aon siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam duang katao, nakalaway sila ding hakaw man sin Yahud, Nasara, kaw man sin Nasara, hakaw man niya undi, kaw makajari lumaway kanila sa hingga, subay kaw makasumbay, amuin, hipag-alay mo matupatuhan nila. Di nga sabab yaon, tiyan niya induang katao, papasumbayon, long sinang katao yaon panagnan, long na wayron long niya hikasumbay ko, wayron masumbay ko. Long sin mga Nasara, minsan na kuman pikot, sumbay kaw, hangan sintuhan na mo. Na inhang katao yaon, si Mumbai, hangan sintuhan nila, si Mumbai pikot. Pagkatupahang katao, damik yan niya subo, sumbay kaw. Nawayron ni kasumbay,
Long na misan na kuman pikot, insambong sinamuk tao yaon. Long niya minsan pikot, di ako sumumbay, malengkan subay, tudyo fa Allahu Ta'ala. Wal, di nga sabab indua tao ini, inang katao, magtoy siya piyatay, siya but sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inamuk tao yato piyasud siya palawam sin suka, di nga sabab sin pikot, mayta, wala siya simumbay. Minsan pikot, di siya sumumbay malengkan subayra tudyo fa Allahu Ta'ala. Ampay ng katao yato, nakasud palawam sin narka, simumbay pikot sa bukun tudyo fa Allahu Ta'ala. Bang nato, biya tali-talion matakadam in kisa, karna sin pikot, iwan sin niat sin sila ruah, inang katao tudyo pa piapan dari sin Allah Ta'ala, inang katao di tud siya sumbay malengkan suway fa Allahu Ta'ala, hati niya di maway ng katao sumakuto. Inang katao yat tumisan pasaw pa masimakuto siya, mama numawain umul niya, na ininiling ha mga kalamahan sin pag-iman. Lang sin mga ulama indo ang katao yat tuding ha mga jumlahan sin Muslim. Nasabot siya kitab tauhid. Nabiya din namang sa pamay masumbay sin tao mga manok, kambing. Allahu Akbar. Atawakan mga sapi. Na mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Hamulan susungon. Amuin bulan Hajj. Tungtungon na to. Wayroon na sa lagu-lagu ibadat. Sintao hamulan yaon. Amunain magparaog. Magpanaog dugo. Di mana magkurban. Ang kanalang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to sin sabayang ha Idil Adha, tao makakaus magkurban sa di kumurban, maraw pa siya di na lumamud magsambahayang. Tinya malago in parkala pagsumbay, bang in pagsumbay mo tudyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikatto ta pa mga parkala hikarwa, manusia dumaawa long niya in mga bihadto, misan di na mag-ibadat, di magsambayang, marayaw na yadto, maman di da mangan niya, di da mga waunu-uno katantawakan, di mamuin mamuno, manakaw, magzina, magparayaw na dyan sila kutabi, sa di magsambayang, in panganar sin mga katawtay, mga urad niya, tubukun maasiyat fa Allahu Ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, maasiyat yan fatuhan tarabul alamin. Bangin mano siya, di tumunay sin sambayang, di tumunay sin amanat sa lagu-laguin yan, iyan niya mo. At tinawala mo tiyunay in amanat, piarjanjian. Parjanjian, tima sinanak kapu Adam. Suway tahitunay mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katuyad tulong, tadimil kita kis hajaman sin Umar ibn Khattab radallahu anhu. Hajaman pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa timang palong tarendiin parkala ini hamon napapanaw sin Umar. Aun hambuk Muslim sahabat nakautang sa Yahudi. Ini manganyaya kita arta sin tao. Yahudi simukot na pahambuk Muslim, di siya mamayad. Long na Yahudi, maguna ko magbayad. Na nagsara long niya biya din nukuman sin sara niyo yan. Sara sin Islam. Di bayaran nin utang, di nga sabab ya tumeto sila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namaytay sila sin mga parkala, piyagdiskasan nila, nanuisuy nalaw na sarap sin utang, nalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tunayan in hak. Bayarin utang. Rin mabayin tao yat, wala dyan nagkay mga Rasul, law naman to kita kan Umar, sa pagaliuman, marugal siya mga kufar. Na tuwi na miyat to kan Umar ibn Khattab dadalawan, nanuisuy na maytay. Law niya na, mayta ka mumiyari, nain kami nilaw niya magpahukom. Mayta, bakas na kamo nakadto para Rasul lang niya, bakas na kami nakadto para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naunin ko man sin Rasul na lang niya ipapabayaran. Papabayaran in utang ukan niya. Na pagkalong ni kumarugal ka mga kufar, miyari ako lang niya kay mo. Kufar. In kufar di nga kalim makafara manabuni at tinatabunan ng kasabundalan. Yan. Nari nga sabab yato, si Modin Umar lang natakad na kamurong. Pagwa siya sa piking lima. Pagkadto niya para si Muslim, liyakot magtoy na tanakin o. Amuyad to indugar sin Umar ha mga kuffar. Dugal ni hataw di mabaya hukumun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yukum siya sin Umar kuffar. Sababi mga tao di na mabaya hukumun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabihanin hukuman niya mga kiaulungan sinat. Na isang bahayang,
balik tamad to, inyan, parsilangan si Muslim, masin kafir. Mangin mano siya dito muna sin sambayan, jumlan siya si mga kafir. Masya Allah. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inambok sipat, yato ning pagyanong dhulman, dahula, inhati sin jahula, niya kalima jahdu. Kaawam. Nin awam, aun mano siya awam ha ilmu. Aun mano siya, awam amin mamuno isab. Sain makasusa amin mga tao awam ha ilmu, di misan umati. Tumtumon na to. Habiyayaon di na mahinang sawab sin mano siya, di makapagsambahayang, di makaingat sin pagpuasa, pagjakat, amin tiwayuan sin ibadat, amin lang niya wayron pangati, malukay in ilmu, biyayaon asubuhon. Malukay in ilmu lawahon, asawab in kahurukan, aun na biya sin parkala tayo ni maghindo kato, aun na rin ha mga long ta radio, aun na mga ha internet, uno-uno katan. Cellphone mo, radio mo, laptop mo, TV mo, mahinang mo na yan pangadyan ha zaman biyayaon. Di nga sabab yan in mga daawa sin tao di mabaya imingat atawakan di siya makaingat sin ilmu. Mahunit na siya tayo maun sin syara. Sabab malukay in ilmu bihaon, lawakon sin mano siya sa amura kumandi tas sa hitunay. Natumtumon na to, in pagtuntut ilmu, amanat. Amanat siya yan. Sabab lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam talabul fariidun ala kulli muslim. Fiyardo sin Allah Ta'ala at tiap-tiap muslim magtuntut ilmu. Dahil nga sabab yan, amanat na isang siya. Subay hitunay sin tiap-tiap manusia. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan tuwin sipat sin manusia. Nabiitan sin Allah Ta'ala. Amuyan mga tao di maingat tumunay sin amanat. Lang sin Allah Ta'ala, liyu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat. Siksaon sin Allah Ta'ala yung mga sila munafiq, usog iban sin babae, iban sin mga magsishirik, usog iban sin babae. Na, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga palanggungan na muha kami Islam, inamanat mataod. Tumtumun na to, katan sin kawajib-wajiban, inyan amanat, subay hitunay sin manusia. Subay in manusia, di magduwarwa, hitunay nila hakabuhi nila in amanat hasupaya, di kita niyo siksaon sinalaw subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. Dahil di haparkala, lang ta mga kiaulungan sinallahu ta'ala. Amin parkala amanat, haunong kita humati, sin amanat ini, amuin bunnar tuod, di na kita malong. Atin na in maksud niya pangakaran, nabiyawaitan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ilmu, in amanat, amuin mga kapardo-pardoan, amura in daakan sin Allah Ta'ala, tudjumat to kanya, iwan laway kakahinan niya. Amuin in amanat, matan, suway amuin hatun sin manusia. Ampain amanat, bukun na rin ha, lang ta, nganan hadya si amanat, sumaka bukun na rin ha, Panginoon sin Allah Ta'ala, sin Rasul, na inyat tuloy na tayo mo sin Allah Ta'ala. Gamanin mga kakahinang di nabukun na kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga yan mardud, ibalik hataw naghina. Amoy ni mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Nasabot na to na si limawayon, manghaunong kita nung kumawa, sin mga ilmu panghati, na rin dira kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin, ang mga kasunat-sunatan, ang mga hadith-hadithan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga kutub sin mga sila fukaha, ang mga tao nang gagayunggong tuhuda ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intiap-tiap kita niyo tumtumun sin kita niyo siyulangan sin manusia aun amanat kya kaputan. Muna-muna amanat tianggung ta amuin deng hatuan tarabul alamin amunaing kapardo-pardoan. Damikyan amanat tanggungun mo isa gunggungan mo amun ding ha mga manusia sa upama ini kau kaya pagwakilan uno-uno na parkala inyan amanat suway mo resab siya hitunay hati ni hak sin manusia pamanusia iwan damikyan amanat isab sin maas paanak unuin amanat kay mo sin anak mo amuin di piyang hindo sin syara muna hinduanin anak iwan sin anak asawa laun ta mag-ibadat. Inyan amanat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Iusal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalima ra'i. Inhati sin ra'i mag-iipat bili-bili. Inatin literary meaning sin ra'i, bangharam, mag-iipat bili-bili. Ang kanang mga kanabihan, biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, panagnaan hinang niya mag-ipat bili-bili. Pag-usam pa siya, nag-usaha. Iyanad na siya nag-training sin kabinsanan pawaran, pag-usyad to, iyanad siya nagpaadil sin Allah Ta'ala. Pag-us mga kiulungan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In amanat, laung tapag yanun, tiap-tiap kita nuin ra'i hati ni aun jajarahan, in nakura, in amanat niya, magjakasin kauman niya. Kitaun niya, bang naman hindi nga mga muskila, at tawakan amuin hisinway nakakama. Isuin na ang problema ba ini, yan amanat dakula. Kitaun biyasin pagdasin umara mga kauman niya. Hitunay niya, bang aun din nga mga maglingog, magkasulutun niya. Pag-ubusin ama, in siya ra'i, amanat niya sab, family niya, suway niya jagahan. In usra niya, dakon niya mag-ibadat, ina naman natawakan anak, dami kiyanin ina, aun din sa masul niya, anak niya, bangwayro ni nama siya in magtunay sin amanat, maghindo ha anak niya. In anak, aun din sa amanat ni hamaas niya, magtaat siya. Di siya misan maghimumungan sinumumungan, hikarugar sin maas kani. In pakanya kita ni aun amanat, giyakam giugunggungan. Dahil nga sababyan suway na to hitunay in amanat madto patag mustahak kanya lawi aula na in amanat suko sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mauli mga mastay maud na mga kamislam, di na kami magpalukay na in parkala ini hadlaw ini bunal niya ini suko sin ambuok mudirna mo kalasahan sa ayat to panaghaj sa dihil kakusip sin ambuk mas na mo kalasahan amuin kaput balisin pakaradyan ini kana patan Sheikh Muhammad Zakaria siya imbiya tagdapusin parkala ini sa nadihil na kamo lukay wairin disin mudir na kami na in long tabianin makadihil misan na kumamaniw tiyo pagpatumtum mahapon ini na ibalik na muna mo na malikan tuan Abdullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ito na diwog na to. Nasihat sinamog guru ng kita niyo. So insyaAllah subhanahu wa ta'ala bihaon. Tukbal na magbalikan niya. Supaya magkhatang ng dua. Na murah-murahan insyaAllah subhanahu wa ta'ala na muna magsarang sukul kita fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan nasin mga nagkapot sin pagkaradyan ini. So wayron buktuan sin pagsarang sukul na to ini. Sa wabyayaon nando malaggo sa inilang tawihan pagsukur bukon sadya lang ta pagsukur ka na amin biya kakitaan kita sin mga tao mahadya na pakatiling ka sinalam manuy suibe ini sumakawain malaggo pagsukulan namo dendi amuin iwat-wat iangan-angan namo daohan patuntumon hadi nakakausan sin ginhawaran sawab ka na daif kay amo sa inong daif wayron arta mawaya kita magpatumtum ang mga lawlasya at ayat to mga wala sa bayad to nagkalawa na ingkaybanan kanila kialuphan na ibadat sawab sin pag-usaha alhamdulillah bihayaon mapawayta ta sila lang tanayan ang pagpatumtum na kitaan nyo na makawa nila kapatumtuman nila misan wayron sa pama din kanila channel biyayaon kianat namuin pagbinha mga FB sa milmato pa mga kielong namo yan ang nasihat namo iwan sin kita ni makatotay manguran pangadji kamu din naman ha YouTube iwan sin channel namo ni Daul Islam Media Foundation bang kamu maway umukab aon pagpatumtum hauno na ula lang tamarag sarang sukul kami sa wabmeta na nakadawa kami bukon naginhawaran na mimiyat to suwara ra kumanhiatod na sin parkala ini at inawala na kita kaya sigpitan. Alhamdulillah nakapuas kami sinamanat namo pa mga maumaas namo din dito wala sinsaba napatumtum namo sa bamya timpyag mamasusahan namo ding tagna bang biyadiin namo sila kapatumtuman na sabab aun hak nila kamo hatungod sin pagkakama
Di ayaon nakapuas kami, hakaibanan din kanila, nang kaibanan din kanila, bang sa pamaumukab sila, sin para karadyaan na mo ini, ang panila diumog, in pagpatumtum na mo, nakapuas kami. Iwan na isyusyu din ang mga iabutan sin suara, iwan sin parkala ini, alhamdulillah, nakapuas kami. Hasabab, aun hak niyo kamo, magpatumtum sin hakama. Sumura-murahan mga kiulungan sin Allah Ta'ala, paginduaan na to, in nagpaon sin parkala ini, dihilan sin Allah Ta'ala, kusog, humawa siya. Lumukay sambil sadya dagpakan sin kiyama. Sababin pagpatumtum di siya mahugto sa hingga di paluhon in dunya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga kiulungan sin Allah ta'ala dito na hadya patubtuon na mo. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi